China sing mayam ngasi se aise kanoda chaline Gwanjura chalini ko juliagi moi papagi sorat ki chaline bako do aina siga intro tawbagi video mayam ama video dagidi julia ida jawraga video namba ko papuna ma khoi ayamba ko khoi da sina kathallamme bako khangda mana khangda dana ko adudugi video do amu recent changa kholaga mu yenge ado phangre bako video mishingoi gi basing do aduduna upai lete mayam le hoba khara do ai ngasi gi julia ida surat ki chatpagi do adudo dum alaiba khara dum hapchara ge ko aduga khoi gi julia gi cheche ina ma hoi phangnarak pagi adugi video du su yarom dre adugi bembe munabagi video yarom dre agi intro gi video yarom dre adagi julia na thindorok pagi video yarom dre aduga agi chanupi khoi che gi machanupi ma thajabado kaino da Gwanjur thajabado masu tholaga unabagi ko adusu yauromdre video ayamba yauromdre ma'am ko ado ma'am yam sauni yam nungaite khoi dajina kamai to kathar kino khangde bako ado hoji Gwanjur jawraga khoi julia gi jum thiri ne ko aduga julia jum da hoji changani ado ma'am khata na dum yengmina rasi siga khoi da changi khoi da na mamang da challe aduga aina fruits ka dagi chana poche khara lawre bako ado khoi da na puraga challe aina maning da samana igi tawraga lae da igi di khoi ga punna khoi gi sarma ketarangi khoi ipani pado maga tawra punna khoi chatminari ni ko adugi video ma'am gari manung da kanamba video ma'am do loina ma'am delete oigre amta yaromdre kakpada yaugre ko ado ma'am video se yamna henjana nungai ba video habidudi oiraroi adu oiraga shu adum ma'am yengminasi ko anthok da leira siga leira khangde Dudo. चला रहा मुझे जुलिया में हाय ला ला होइने माधव त तुई मारे को तुई ते बोला इबाई माधव दे कोना तक में लाओ ने खंगाबा एम खरे लाई थिन बिया आई काम को लो ले रमी जब बस तना ले रमी कैमरा ऑन ले रहा ओ ओ यूट्यूब
지지도 가져 오려냐? 응. 지지 잡고 자로 야이라. 자기들. 엄마 지하는 거 자기들. 마치 자기 나이도 정고. 뭐야 니 장나 마치 자기 누아야? 산나노 보이래. 지지리 하루디 만갑바니도. 만갑바니. 저기 thôi đó mà ta già rồi thêm một lát nó thêm ông ta thêm mấy đi Sananu nang lau mà nói ta không bà nào một bộ tuồng của tôi nung ai ta muốn lau qua mà nói ta